ibe tingchu ilung ta pen mena na mai gu mara Assam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dele Zinai ka pai ke zing kai te set kam mai ke North East Frontier Railway ne haim na ne gui ko zaba me tourist special train pa bango ibe pirotet mahang Vistadome special train je Assam na West Bengal ke tet rahang let per kai lu je pipai zu chu ga dele sam gera lang be special train Vistadome Guwahati na New Haflong ka ke pangrui robe Assam Tourism Minister Bimal Borana let per kai lu je pipai zu chu ga dele dai aipo program ke ka zo ga me MP Srimati Queen Oza North Sachar Hill Autonomous Council Chief Executive Member Dibolal Golosa nai North Eastern Frontier Railway General Manager Ansul Gupta nai kadabe asai baram du ko zogai leiza sale zai aipo special train Vistadome za Guwahati nai New Haflong ka pangrui gulei aipo train na kilometers hai nazar rek structure square za pakulei zai AC ka be chergri ka nala le ka chele zai AC ka makpedu gri ka na zai summai na kamai asai ka ke lo na ria za pakungrui gulei za ka chele aipo special train Vistadome techura bihi Guwahati gine tingcho kunta srok che minute himre mingyo gine techu ze New Haflong ka kunta cricket che minute ringyo mingyo ge hangchangulei je chele West Bengal ke Union Minister of State Minority Affairs John Barlana aipo special train Vistadome ze New Jabalpuri nai Alipurdwar junction ka ke techu rahang pipai ju chu gai dele aipo special train Vistadome ze West Bengal na Assam hange tourism bamu ibe pirong malai ne taken to su be ke te gu de le North Eastern Frontier Railway ne pagu tweeters ka tweet ga de le Hanai kake Nagaland state ke Naga Apex body ke Chize pet rai rahang proposal pe kyu guys Bombay de ge rengma nai Zelangrong Council of Assam conveners pohur nu manai pugu secretary Z Thongan ne rangza anui Zelangrong nai rengma Assam ge lungza bam le ne Nagaland state ke bam me hajar ka cham pe pe nai Apex body ramagu leaders ramdu kyam ze Naga ho do support ga si bam rai rahang kyam gai de le rengma nai Zelangrong Council of Assam conveners pohur nu mena press conference ke saze Naga ho ze Naga go supreme hulang be pe zai body eketele je ke chewle pana saze Assam ge Manipur ge Nagaland Arunachal zai Burma anui pa bam ka cham be bamlu sudu Naga ho na hulang be body le je ke chewle Zinai ka pai ke zing ka te set kam mai ge Tribunal Congress gu MP Abhishekbanerjee nai pano Ruzira Banerjee du Enforcement Directorate ne money laundering cold scam ka chagrang kang ka dung te be cold scam gu case ne questioning man rahang chit ke zi ket ma ge ku gai dele Abhishekbanerjee du chit ke zi ka chu ma ge Enforcement Directorate ne apo money laundering nai cold scam gu lam ge ne questioning man rahang ku gai dele zai pano du Ruzira Banerjee du chit ke zi ket ma ge Enforcement Directorate ne money laundering and cold scam gu lam ge ne man rahang ku gai rai dele Chandra Mohan Patowari Assam Minister for Transport Industry and Commerce ne teti bachai kak sumai ge financial assistant COVID rarit ke ne punui na pe gadi mahang kami pui hang government ne kangobe function ma ge saz COVID-19 rarit che haragu super computer ge ne teleba ko le jai apo rarit ke ne chautai gen ragu me jai apo COVID-19 rarit ke ne chautai gu me be teleba ni ko le ja sale Chandra Mohan Patowari ne amigong Guwahati ge saze World Health Organization kadai prege rehwiki gu dilang be bo zai scientist mag chime ne COVID rarit tu ngamlu rahang rehe tu lepe ngam lang le ja sale nalang bega Patowari ne saze doctors na scientist mag chime COVID-19 rarit gulam anuida ge kate zabam le kane COVID-19 rehe kablai luma bina chai pet se bam le ka chewle Union Health Ministry gu report sai Chize India ge COVID-19 rarit zinai positive test pen me mina sanghadai srok chahai sna je ringyo skuima positive test petele COVID kanrawagina idai di me recovery zinai te we mina changhim ro ketcha hai chumje rex no je madai ma idai di le je chewle zaina ka te je India longe COVID kanrawagina idai di me plana te je krok chumje la krote setche changringyo ko noma idai de le je chewle Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai Chize COVID rehe kabloi lu meteuze crore react stroke se kanoma kabloi lu dele je chewle Manipur State Health Department gu report sai Chize jinai ka pai ke jing kai te set mai ge Manipur COVID case ka chibe test pen me mina hai na je react na zamingye medu positive test petele jai mina hamngyo cha dile je chewle
tai covid kan ro vgine zinai idai di me recoveries te je mina hai chum je him ru ku no ma idai di lei ku chule na ka te je manipur ga recoveries covid ra rik ne idai di me te je lak ke che chang sna je hai sna je dai ku no ma idai di lei je state health department na salei ai gine na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys an kinga ni male indu to de lei